Life and Style. Ihan hanba magtada yengbiriba viewers punnamakpo khurumzari. Adom na miyeng tabiribasi Times of Manipur na kanana Saturday numit ki numidang wairam pung nipan makai taba matamda santok chariba Life and Style hariba TV show sini. Aduga ngasigi episode asida koina hauzik laizariba mafam asi Kaisampat laimazam laikai da laiba Manchis Cafe hariba mafam asida ni. Aduga koina ngasigi akanaba episode asida khudol tamzagadawriba misakasina adugumlaba DJ musician amakhatni. Hariba misagasi DJ music puthokna na bohotna bada Manipur khakta dana tan haiba tare entire northeast ki oina ihan hanba misak oizari loina na all over India gi oina di third rank haiba di ahum suba misak amani aduna ngasigi episode asi akoigi miyeng tabiyu so stay tuned. We are releasing our album News Culture. Additional Sub-Inspector SP Rajesh, please give a big hand. This is our album Remix Culture by DJ. This is our album Remix Culture. Thank you, SP. You got a brand new style. Onangi style do over the ID fun song na noble. Onangi style do over the ID fun song na noble. Onangi style do over the ID fun song na noble. Onangi style do over the ID fun song na noble. Ooh let the DJ play. Ooh let the DJ play. Ooh let the DJ play. Say wow. Ooh let the DJ play. Say wow. What's this? Onang suway suyare. Onang suway suyare. Onang suway suyare. Onang suway suyare. So ngasigi episode asida ko na khudol tamzagadawriba misagasi saktakchage is none other than DJ musician koi mayam naso thoide hendong na khangna biraba dugomba DJ Jangoo. Ihan hanba maktada khoi gi show sida taram nokchari. Thank you. Yam nuwaise ado ihan hanbo ina koina tungan ba question mayam amadi set up tawraga leizari adubu ihan hanbo ina koi self introduction isagi pokpham lamdam isile naw kaya subage aduga koi gi mayam nadi DJ Jangoo hana di khangna ba ko aduga full name se masi kari oibno haiba do khangjak ai asengba mingdi lukram ramesh singh ni ai thamai ban karbam le kai degini isil naw kaya suba koi gi sinau se mari ni ai khaya han ni ahan noi ba yam nuwaise ado koina tajaba matam da su sum thijanjaruba matam da haiba tare DJ music si puthokna na bo hona bada north east ki oina di han ba dugum laba misak ama oina su tajai masi angang oiringai gi punsi da DJ gi lam sida khongda birak basina kamain dawdana khongda birak ki angang oiringai dagi hauna pambirak pra masi mapung oiba wari se kha thambio ai se angang oida dum music lover oina dum haujari adaina music se different style ai tare adu matam da akoina angang ngai matam se di ai samuk DJ ai se kenu kaisu khangjaram de ado aina pamiba music ta amana ningonda kamaina nuwa hansige adu dance format da ai tare ko rock and roll so dum tawjare adubu mayam se kamaina nuwa hansige haiba beat amadi always ai gi mind se dum setting da dum leijai adu gi damakta aina sigi lines da sum tam sum angang odi thilga angang oirak pasa sahi ke amuk surak paga da interest aina just class 10 pass tor matung da sigi music ki lines da yam phajna aina kana tawjare even ai gi aina Darjeeling da like tamak matam sida akoi school ki function ke kaloi taw adu su dum different style of aina performance taw dum lae adu school da su dum aina best music award ka dum phange akoi school gi oina school jina aina Darjeeling ki Karsiong Victoria Boys School da tawre adu mana sum lak podagi adu matung da class 10 pass tor matung da college da lae ai DM College of Science tamjare adu matung da sum sigi post sum sida sum kar haitare sum ai sum research tor haitare ne adu last da aina foundation je adu matung da cable TV ga sila koi gi writer antenna koi gi this ka khilaga chau chau na khila ko matam lai dai ne adu lak da gi ngasai gi jiki TV sida koi ni yang bo matam sida tam sum khang pa hore ba da ham ba di DJing hai ba post ko just koi gi scratching ga tawba koi gi makhor ga thoga chika ga tawba adu do loina khanar me ba even ai bak dum khalam me ba ado hujikti mai to di jeng hai pot se adu matik vas oi le me adu mai na tor pudi ga ina I class graduation lo shilaga aina
콜카타ꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ graduation loiraba matungda masi research tawbasi mapung oina kolkata da koi oza guru nairaga tambirakpara haibadi any art form se koi oza guru nairaga masi tambasina masi by profession hai tare ko masi darkar lairaba pot amakhak oi kamain tawi masi oza guru kanada gi tambi research se kamain mapung matam dudi kuina research tok bai tare si matam se india da koi dj academy haiwa pot si am bau leramde institute am bau leramde sida ai ga khanga chana mi manam khara contact torga koi machine sina si founder oina se koi tam tam na koi karate workshop macha macha to minaraga sigi post je india da kun develop tor ko ne adu matam du da ai mana ba sin koi sum wa to mina bidagi mumbai di su yawi adagi bin kolkata macha yawi chennai macha yawi ada makoi gi di karate re even sigi line hai ba se koi di paisa je always oi ba recording tor ko ni adagi equipment lerek tu khulok tu ni makoi na ngasai gi kare financially kano oi bani na makoi na macha macha gi on remix to album ma hindi de loi puthokare adu mokona su dum koi de convince to remix to khoche na aina ai gi lamdam gi language ai tare koi manipuri language nungsi bagi de makta aina mokoi na haibu do aina haije ai gi ai sai on language ta regional language tai puthobo pami adu na koi kitang mating pangbiu haraga aina ai ga amba remix culture na ai gi amba oina 2006 da ai tare ko adu aina amba adu release to jaki adu matam du di kai tare manipur sida adu music sigi matang da DJ music matang da ka kam knowledge live nate adu boina anyhow toroga manipur se toroga am release to ge na ina bota 2006 ki December ai tar ko adu release to ge adu da koi ge koi kaka hai tar ko koi number volcano mayam na hani do mane adu mating pang bi ge ngonda adu ge adu da koi na feature to ge imana ba James Angom music ma su dum yang foundation dum lai ram ni ma se koi na su adi ai samuk na feature to jaki adu magi su track mayam yawi adu ga entire music sigi matang sida ngasai gi semai ba khole beat semi khole ba sing je adu ma ko ga anyhow to ga imana ba sing ga su adu corporate to ga sem gi ngata ne se 2006 da koi gi regional language ta kwa phone ki ba music na maram oiraga hai tare masi manipur khakta natana entire north east ki oin ihan han ba dj music puthok pada kaina koina masi ngasai na introduction panjakre ko masi matang na khalak pyo si aham ba oina sigi dj mer ga means dj hai ba je mayam ka kaita re even confused role lai nei karino dj music hai sine karino ade actually music ti dj music hai ba pot se fitness music ne ba music any akoina fitness ki center khang di ama khang sa pa matam sida akoina aduda sinam du music se beat music ne ba hek ta ba da wakhan sin nungai ba dance to nungu pa aduna dj music se worldwide in fitness music han sin khang even music lai ba world lai ba dj promo society lai ri mayam lai ri makoina si as a medicine music haina lawni ne ba se music se maram di music medicine haina su aduna music se kamai to ge da any fitness khang de aerobic khang de music chakholopi matung na technology mayam la aduna music seasonary ba music se DJ music hai sine ba aduna akoina aham ba changpum matam si di sigi meaning se khang da bani na mi sing ne hata krai ta re po se amorom du ba abja suppose matam am de rock music mani pudula ami adu je ab rock music aham la matam si da misunderstanding mayam la leki eman de rock har ga hata drug ka chara ga hata masam marang phra hai jala adu mam du uri ba aduna yam seng na sigi line si da akoina aina honor si maram sidi karigino da masigi pose dj music hariba pose one of the fitness music haksang gi de kana ba aduga mi bu haro han ba nunga han ba samna da mi bu haro han bu nunga han ba hai music bu akoina kaman phatna lawdi adu masagi seasonal mi sida loi depend to ba mardi disco jockeys habni samna har de disc jockeys haine masagi disco sida laiba adi mi singse kamaina haron sigi nuai sigi disco means another from club te lai je club te khong music je dj music ne ba sida lai ba kuina mayamam lai club sida la kan khote man lai ba mi sing sida ku dj hai ba dj sina pidur music se dj music ne ba ita di beat ki music ne ba nuai ba mixing toroga club sida lai ba mi sing je sida kuna kamai toroga lai ba mi sing je nuai la thadok tu ne ba aduna mixing je toroga mix means mayam haine mix hai je eta kun pangno tok sumna te ba mayam du no all mai gi se akoina english khonge mi english da muk hindi mix tawni ade gi muk manipuri mix tawni
ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯍꯧꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DJ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ DJ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯇꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯁꯤ DJꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯜꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ DJ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯑꯄꯣꯟ ꯗ ꯕꯤꯠꯁꯅꯦꯕ ꯕꯤꯠꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯕꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ sengna hardi DJ never compose that type of music. Okay. Our aim is to compose the beat ni haise. Okay, beat sit taurokan mis nunga hanba. Kamaina mamba je dance feel ta hanba. Bisi chong hanba. Na mostly akoi na all depend tawe ba. Maram dinga sai club sida mi mayam lai sing je isai ta ge khokla lakna te. Isai ta bai we go to the pub. Pub in bars da koi challe akoi mayam na pe empire khola te. Madum bana aduna pub sakana akoi club sila ai nunga ge. Dance tau ge ngasai awang ngai loi kau thuke na laga huje adugi ona lakni aduna akoi di mostly mis nungai hanba bit sem ka mis nungai hanba sidor and depend tawe ba akoi gi compose aduna akoi na huje karaitare na any form of the music haitare ko adu mostly akoi gi dance music ne especially in the disco music ne huje la lai ba huje mayam huje khangna EDM is electronic dance music haim ne ba these music are the founder of DJs name. DJs no putokim neba. Adudagi maka taba sing di DJ na taba kanggu haitare ko. DJ uida ba kanggu sing nga ma software sing na ko sing na ga di mayam am lai gre. Makoi na tawkiba anda du real kanu di putokiba sig EDM music mayam su khani di ko. DJ music lai re EDM music lai re du music latest na mu EDM music mu lai. Sig putokiba founder di DJing there are three types. One is DJ party. Amana DJ night, amana DJ carnival. Have other DJ party. Have is a private party. Private party have a pose any jagam organized over the society would disrupt over there. This is a private party neighbor. Suppose you the private party towers in you the private party towers. I sag you music like Katana, Isag, Lang, Tari, Tanariba, Nivers in the computer. Sigi pose yade. Any society that would disrupt over the DJ party or tardy. Maran this is a private party ni aduga DJ night is a public party ne ba public ko port ne ba aduna public ko port oi bani na some rule khara je restrict tok tam ne ba si ja khoi term da house rule apply hai je adi lakho matam sida akoina hapne ki oi yade chumne gi adigi lam di matung na open boost tok ya da khota mayama si je akoina ngasai organize to matam sida house rule apply ne si ma tham dam ne ba DJ carnival is like a festival neba. We are going to Victoria, we sang festival, Suma Mayam, Marini Mangata, Mangani, Tarani, this is called DJ carnival. Sometimes DJ festas or Hanego. She's Namu, she does Samanana, Lam Dugi Matung in a Magi Karaita, rule and regulation, Tamaga house applies to Toby with them neighbor. Chigi, Itarine, Sugumba, Aduga, DJ and Haragana, DJing Haragana was a DJ party, DJ night, DJ carnival like DJ there are three types neighbor. Let's examine DJ have disco jockeys, disc jockeys, DJ pro in the DJ professional hire neighbor. Command to professional of the own album, remix Potomatamda, DJ professional hire neighbor. I think Makata Basina DJ title from the learning stage neighbor. Akoneta Missinama Laisale, Jukandi. Machines everywhere fange DJ players loi fange ate laise laga ate YouTube khangde ama khane download toroga tosla kho ba pang do khonga ai ate machine leira khonga ate adu DJ do adu ta lo ba de ba chamana na akoi musician da su guitar am leira ate am guitarist ha ya phote ba isa yon composition puthok ta amni mi ngon di copy toro khong ja phote ade kamana guitarist ha din adu mana chamana na akoi sigi line da su isa gi line si da su isi 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 gi line si da su
remix oiba isagi on compose tawma album ma enya phong tamneba adui matungda club to work tawtaba maramdi disco jockeys harakune ba aduna club da work taw matungda adugi DJ title je phanga matungda DJ title ju kanana pirakani club ne pirak tuineba isane de pijaba ya puteba ada sumba ma change heta machine kara laisalaga ta koina pami pod ta download taro ta phangona khonga ai birthday party khongore ai marriage party khonga ha ga adugi DJ title je lobu ya phona teba sidi until unless akon isai on compose tawba ma yaw matung isai on remix ma tawra matung aduga at the next stage da club the recognized club hai tare ko sida work taw matung adu DJ title je lobu damne aduna te isane te phangona thumya po na te bisi okay yam nungai se adu ngasai su thambi khre ko hariba DJ music sing si aerobics tawbada natraga koi fitness center gumbada mak season araba aduga medicine music oina su season ariba dugumba makhal gi music na thambi khre adubu besides all this atop mafam sing da di karmain tawdana koina DJ gi music sing se kadai de apply tawba yai magi application sing sa khra thambi une si akon apply to wise maroina DJs are music se am the club ta akoina mostly club ta senior music ne ba sidai kamai to geda sigi music adumati popular oyak adagi mina ajiki pampi matungina club ta gi ujima pana thula ine maramdi club high post not for everyone have ne this is private place ne club si akoina kaita private oina tawba party nga thane ba akoina anywhere in the world club high is not for everyone have ne this is the private ne ba adumaina akoina tawriba pose pamak padigi private oina mu makoin makoi sinya lakpani mapana adumai to DJ music mapana tholakpani ba ahama de only club ta khathane ba khomi je adumai tholakpadi kamai tare DJ from society na leiba worldwide sinam kamai tawgeda mapanda akoina DJ music khongtardi that's let's call it a DJ night have never NIGS na te ko mayam no je YouTube ta khangde am khangde NIGS ting atin thagale je NIT have never DJ party means club ta DJ party means a personal party have never private party have never adi DJ night hai ta is a public party hai rakthine DJ carnival hai ragana DJ night to adugumba more than 3-4 days misila kanda DJ carnival hai rakne ba aduna mayam kamai to concept se kamai to geda mayam na DJ party jan khangbi ta ne ba DJ party do akoina public party do select RD adu problem dum lakane ba adu rule lei public party da tawgeda ba hai ba rule ama means DJ night hai je adigi DJ party hai jina ko private party hai ne ba samna abri ngone ko gi Manipur jo ko har siba ngasai luhum bude sekada ba dress to ko sora ta chela la aje ba adu dum irang thokta ba plus negative impacts masi kayam yam na kai ba ya bage kai si khatha miram ngasai gi akona organize to guri ba silang ba mission loi depend wi adi akoina si je lana pugi hai ta ding ngasai organizer la adigi depend ore adigi apamba mong pugi hai ta ga su organizer da depend ba knowledge lai tam ne ba DJ party na kaino DJ night na kaino DJ carnival na kaino adugi father knowledge lai tam ni just koina YouTube te just fund ka ta yenga ji post taw ya pa YouTube sida di DJ night DJ party ga adumati thokre aduga YouTube sigi maning je kaidora kamai si post oil in do adugi knowledge se ai sum haja ai sum khangja matam da ji koina koi Manipur ji kanam ta laite adugi su knowledge lai raga post se organize fajan tabitardi this music will be the one of the best music in Manipur or kani loina na akoina organize over matam sida sai gi lak ba akoi customer khangde akoi public khangde si du always depend awi maram di makoina ni sam sa sasan da vida phajna akoi normal da ni sa cha tar ju lai na normal da laga phajna adu da miyeng tabi tar di adu matik yam successful in organize over ngam adu si du always depend the public ju sometimes depend awi adu organize or missing da rule and regulation khar sun tham tam ne maram da ko ne DJing tam da hai tare ko house will apply na hai ne maram di DJ music se house ti hor pani na house music ta gi house party ti hor pani na everywhere ko na rule apply to matam sida house should apply hai ba adum house will apply je yam phajna clear oina asa la ko do public se khang darga ta organization na adu itar de adum matik sigi music se sida ko na Manipur sida chakhola ko dum ko ngam ni yam nungai se adu experience sing khara thambiyo khoi gi Kolkata da su leibiru research to biru re ko Manipur da north east ta hai tare tongan ba dum experience thing na bira mani lam koi ba sing khoi gi DJ music play to bo matam da ko masi gi matang da su kha thambi Usually when I weekend go in a Gawada my best or Kongi, I give founder I DJ I get from and I know Honazar because I am Kolkata best away.
Kolkata most of the club hai tare ko in Kolkata tantra khangde adegi club khangde adu loi khong jare huji ko na professionally oina higher basis oina tawre adi min higher tar kan se luhong ba mi ni khangde marriage party khangde party ka khangde mai ngon da call tawre mai adi akoi ai charges ki matung ina da negotiate tawna ga dum tan ko tan dum khongi adu ayamba huji base tawre Kolkata ga Goa ga Okay. Ado DJ musician ama oiraga ko isagi masi profession da budi changbire masi na tabato pa side the business na traga to pa sentata ite dum involve oi bibara DJ musician oina dum mapung oina la bibara masi kamain tawi. But I samang national player ni badminton national player ni same time music I dum badminton sanari I dum North ke jo ina dum men 35 ta in winner dum I in winner ta ki I gi isagi oiba I own business play je sigi tang sida Aduga kanagumba koi gi DJ musician oige ka haragadi koi mangonda sen gada ba gun sing hai tare ko upcoming youths ta masi interest le ragadi kai kai viewers sing da kai kai thambini Baroina DJ amagi criteria magi property hai tare ko magi music lover itam ne sena music se lover itam ne music se different type of music se khangdam ne ai English kata tai ai maitorong kata tai adi every language hai tari ko maramdi akoina khongtuba music se ama katana te ba club tu gi matung ina ina khong jaga di matung sabo ina ji ai je Bihar da performance of ko sine ai Bihar gi track khangdam ni Bihar gi music khangdam ni maramdi ai mixing tor khong tu ni na akoi di singna hai di min supam pam du music se suppose hui hai je ko hui ko mi ganam tani ma te ko hui je kalam tana krai tare khong kan da za khro laum de do hui je taning da ba de mingjen ka bu taning da pose kamana tor ga mingo ta hang je suppose ko music je de khong ma tam si da hui je bu hapjala je hui gi barking sound go je go sum habak da ringa sai pose min da pa ma ina sum ba unwanted sound am lai ri akoi na scratching ga tor je samna ai de kese chapo gum ne sum ba pose kamai tor ga mingo da tahan sige kamai to mingo nunga han sige sigi post ne ba khoi gi main duty je music nunga han ba unwanted sound je koina wanted sound mu pusalak tu ne aduga DJ music sin maram oraga ne mi amada lairamba negative vibes mayam si kadai phauba masi kokpaga ngambage experience kadi dum thengna bi bara koi client sing gumba lak koi dum thena aina club ta ga performance to matam sida mi sing se karai tare even nungai tena my girlfriend kaina ba khangde adigi exam fail oiba khangde myam sing se mai lae dum aina harau le khoi no kam khalunu kholunu ai nakoi delegate or sig bit na hoi taw kula nungai na tar ga su thank you DJ haram ba chakbi sumai mayam yaw nungai ga daga ta next year dum thar lo re khole ade girlfriend kaina ba kam kholunu kaino na to pa am le punsi je nong do lo ba na te ga hara ga khoi na tor ga myam nungai ga ji club si la ga makoina du masagi moi pa de pe among pa ko mai loi chakhiba la yam ngai chakhiba yaw ba sine ba akhui da phanguri ba benefit je even the society to ba akhui wakhan ga lak le laidna akhui angang khale sing di fail go ba wakhan ja khalina adu ba ga akhui loina transformation ma pi ba akhui club ta bu la ade akhui na pura akhui new life type ko mai pi ga sigi music sina akhui na khong ga bit sema ga pi matam sida adu matik karai health benefit ne ba sidi singna id health music ne ba mi no wakhan nungai tan lak mi na wakhan nungai mu chakhi ba hai je DJ music sina control to ne ba akoi na beat phangada ba music masa ga akoi na music khong je BPM da haidar di beats per minute haidar di 135 185 je sida khong pani da thamo ye ta matam ja koi dance ni po e ba dance ni ba pon ba hai je akoi di masa gi mi du di exercise ore masa gi mi do karai tare khalam ba wakhan ga ju dance to ni ba hai je loi kauk thok ni sine ba khoi gi main target che ado 2006 ta release tau kiba adugum laba regional music hai tare ko DJ music release tau bikre masi ma leizakre duga overall oina music se kay amuka di compose tau bikra ge kamai tau ju ji koina ai go ne 2006 ta release tau kiba do adu khatani ju ai anong no ba karai tare track oina hai tare amno ji yamkana compose story maramdi mapanda aina karai tare outstation oibni na timing je phang da bai tare ka ba ji compose tau ba ko pa se ma adu matik changi adu matik financially strong oi de adu hujikti technology ma yam la amina adu hujik ai gi maroi na track mari manga mu on the way ne ba maybe by next year aina amuk
public release tawpa yabai condition sa ado tungda khoi pipeline da di kai kai leiri aduga manipur gi oina di kai tawge kai naga di khanbiri hujik ko ina manipur gi oina di aina hujik ki hariba music se hujik ki karai tare sigi akhoi gi music se anyhow public sida si kana base sigi music sina adugi matik kana hali ko maram this is the hell music ni ko haibi wakan sima aina karai tare anyhow toroga khangan ba si jai gi target ne kogi public mayam na fatana ubase masi ngasi gi uri se ko ngasa gi just negative sense uri se aina a favor of the positive sense purok pa gi se si ai gi main target ne buju ki oina adu isa gi hobbies khara thambiyo badminton player ne di haibi re ko lifestyle se kamain tawi traveling su yam toina tawbiri ne su thambiri ko ai traveling ai dum traveling tawse adu ai gi ai sports se at the same time sports ne ba gi main hobby di aina ayukta akoina aina hagutse ai walk jogging tawi kholi aduga dum badminton ki practice tawse aduga at the same time sports tawro ma matam dana only music ne adu correlate su tawbo mali ko haibadi DJ musician mo iba aduga plus sports ta su dum thawai yaw base angang wi doina badminton scholar ne ba aina sai yoina manipur goina ina yanamba badminton player oina ina moina selection tawbire adu maina ina badminton player da manipur goina sai goina da ha mani adu sports je adu mat ai pamje aduga DJ musician oiba yai natraga any ko my role model ko super hero kaine khanjaba masi kana oigani DJ testo ne adu adi mangon de soidi mai copy tawse seng na haijage pami se kari maram gi oidoino maram di manas any same of beat se akona zum akona karatare taba matam sida akona magi je yeng karatare heart touching of baitare my beat se mostly 135 to 185 bpm da am lo sema baitare adu thin matam sida du matik kona ta matam je beat sina akoida du matik enjoyment ma phange ba adu khomu su ngai mai beat se atop karatare atop mixing tawsung pa lakte adu mono beat am lo la ko adu mai je aina one of the favorite oi je baitare iro loshla poina times of manipur ngasigi show sibu yengbiri ba viewers sing da haiba tare ko pukningi oiba wafam message kumbo oiba yai kari haibini maroina DJ music haibse adugi mati kana ba music ni aduna sigi concept se afabarom da koina puthok tar da du mati fai maramdi future da laktur ba music se electronic music ne ba koina jai EDM haise electronic music ni ani uje koina analog khangde amma khangde akoi ju loi scenery I'm also lover of analog ni ko adubu future da lakta bu music si electronic music ne ba sida base toroga sigi music se afabarom da pusansi maramdi every fitness center da aerobic khangde zumba khangde sida scenery beat ne ba aduna sigi music se akoina wrong side ta thambida ba as a positive oina uraga ngasagi DJ party DJ night DJ carnival sindirbo authority sing se si adumatik ideal lebiu adugi matungina sigi post se analyze toroga organize tobiu adu itardi DJ music se one of the best music Manipur da nate all over India da nate all over world jedum ole na Manipur da su sigi post se akoina athumula mi perform yam nungai se tungda su hena mai pakpa oibiu aduga ngasigi show sibusu mapung fahan bigi bagi da makta kimatek thagat pa phongdok chari wish you all the very best thank you so much ngasigi oina di matang asida life and style ge episode tension jari see you in the next episode on Saturday at 8:30 p.m. till then take care